Dobro jutro svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Danas vam snimam jedan svoj dan, odnosno vlog, u kojem ćete vidjeti šta sve ja radim tijekom dana. Danas imam baš puno obaveza, koje su na neki način i gušt, jer sam si ja tak složila. Probat ću vam snimiti maksimalno sve tijekom dana. Prvo sad idem u teretanu, tjedan dana nisam trenirala, priznajem, katastrofa, ali danas imam evo sad dogovoren trening u 10 sati do 11. Ustala sam oko 8, pola 8 i popila sam kavu, riješila sam ujutro neke mailove, još imam neke stvari za riješiti i nakon treninga popit ću kavu brzinsku sa par ljudi iz teretane i onda idem dalje. Nakon teretane u 12 sati imam dogovoreno isprobavanje robe, odnosno outfita za sutrašnje snimanje. Vidjet ćete o čem se radi, probat ću i to sutra snimiti tako da budu onako 2 dana ukomponirano u jedan vlog. Jako je zanimljivo i iznimno sam ponosna i sretna sam što su me odabrali za taj voditeljski angažman. Vidjet ćete o čemu se radi, ne znam koliko sad smijem najavljivati. I uz to, znači kad odaberem robicu, moram ići na probu za sutrašnje snimanje. Moj suvoditelj je jedan poznati plesač i full zabavan, duhovit dečko koji je poznat već u medijima, ali to ćete vidjeti, tako da nakon probe s njim imam dogovorenu kavu koju već dugo nikako da ispoštujem jer se ne možemo uhvatiti. Idem se napokon naći s mojom Bambi, tako da imam puno tema koje želimo skupa prepričati si, ali vidit ćemo kako će se dalje dan odvijati jer imam još nekih montažica za odraditi, svašta nešto, imam toliko ideja, ali premalo sati u danu. Tako da moram ići, 35 je, za 25 minuta mi počinje trening, a treba još naći parking. Uglavnom, pratite me. Evo da vam pokažem svoj outfit za danas. Dolly je dio mog outfita. Uvijek pozira, znači kad god se ja slikam, ona mora biti tu. A kako si slatka? Mogu dobiti posicu? Ha? Dolica moja, kako si slatka, pa što ti to izvodiš? Ovako to nekako izgleda, nemam tamne najlonke, inače stavim tamne najlonke, ali mi ih je Dolly malo pojela, tako da sam obukla ove mrežaste, ali nema veze. Ok, to sve skupa izgleda. Cheat, never lie, never put no one above you. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million, and love is hard to find. Do you stay up late? Popravi frizuru. Ovo je najbolji trener na svijetu. Ovdje ću vam ostaviti njegovo ime i prezime na Instagramu i molim vas da... Žac, opiši me u 3 riječi. Na blef se ne oblatila. U 3 riječi. Ajde, možeš ti to. Ting, super, lijepo razmišljanje imaš o meni. Nekad ljena, ali uporna. Ljena, ali uporna. To je kontradiktorno, dobro? Malo da. Isto kadra sam skoro detaljno. Super, moj vlastiti trener ne može niš lijepo reći o meni. Hvala ti. Snimam vlog danas i zanima me ovako, osim što evo cure sve zapratite Sašu tu. To je prva stvar. Da, snimam. Druga stvar. Opiši me u 3 riječi. Žac nije znao. Mene ili tebe? Mene. Dosadno. Napon. Najbolja, najljepša, najpametnija. Nema, ali pišu šifre. Do you stay up late just so you don't dream? Somebody, I want you to feel me. I want you to
i ima pileće filene. A mahuna vrijedi za ko s njim odroskom. Jedi to jezik jako teško. Where do you go to hide? Wish she ain't giving you enough to. L'Occitane, booster za noćnu, njegu koža oko očiju i Mortele reset. By the way, snimam vlog danas. Aha, čekaj, pa ovo je okusna reklama. Ja hoću proizvode od L'Occitana za neko. Zapratite i ovog gospodina, možda vam je poznat. Pišite mi u komentare otkud je poznat. Otkud si poznat? Otkud ne. Kako bi ti opisao svoje zanimanje? Pa ja bih rekao da... Tko si ti? Tko je Marko Mrkić? Joj, ne znam otkud bi krenuo, stvarno. Ali mislim da... Od Ostrada. Me apsolutno lansirao... Ples. A ne, sad bih htio reći nešto glupo, smiješno, ali ne pada mi na stranu. Znaš kako me ljudi znao, to mi je najtužnije. Kak? Po kvart priča od Viva. To mi je užasno. Znači ja se trudim, tu plešim na sve strane, po medijima, vodim nekakve emisije tamo i dođem, kao ti si onaj kvart priča, a jebote. A viš kak si spontan, znači ti bi bio idealan vloger. Idealan. Ali, ne znam montirati ništa. Pa nema veze, pa imaš curku koja će to napraviti za tebe sigurno. Ko što ti je isprintala ove papire? Uređujem mi pola života još da mi montira moje vlogove. Da, ali slušaj ovo, imam još jednu ideju. Slušam. Tutoriali za ples. To mi je super, ali već postoje, već smo počeli s tim. Postoje? Mogu sad tvoj vlog. Ajde. Ja idem skivalce, bečki valce. Bečki valce zato što ide nova godina. Toliko od priprema. 1, 2, 3, znači uvijek lijeva nazad, uvijek desna naprijed. Dobro. 2, 2, 3, sad se malo samo zavrtiš po krugu i to je to. Samo drži laktove gore jer je ovo standardni ples. I 1, 2, 3, 2, 2, 3, preko pete naprijed. To je isto baza. Tehnički malo ćemo to ukazati. Ali dobro je to. Nova godina, ali sad bi ti trebala isto plesati. Kako si rekao, znači idem naprijed pa nazad. Sad ja okrenem kameru. A možeš i ovako pa možeš nas snimati oboje, čekaj tu gledamo. Aha. Ajde ti pokaži jednom čapu na ljubu. Ok, ideš desnom naprijed, 1, 2, ideš lijeva nazad. Hop, hop, ajmo polako. Desna, tu, lijeva, tu, desna, tu, lijeva, tu, desna, hop, lijeva, bravo. 3. Evo, make-up mi je gotov, frizura mi je gotova. Hvala Studio Marcela, dobro sam rekla. Curama koje su se pobrinule da ovako budem lijepa danas. I sad ću se obući i imamo probu, generalnu probu, prvu probu kako god. I nakon tog uzet ćemo malu pauzu da pojedemo nešto i onda kreće zapravo cijelo snimanje. Vidit ćete kako to sad sve izgleda. Day 2. Ako ti sad nisu znali, sad će znati. A šta smo rekli? Znači ima žniranac koji je odsufan. Malo je odsufan, ali to se ne vidi ako se ne zagledaš baš u njega. Mislim da su veći problem čarape. Ne, čarape nisu. Desna i lijeva. Si jedine prave čarape, pa treba sam odoniti čarape. Problem. Evo moj outfit. Pa dobro je, nije loše. Malo sam ko gospođa, ali to je okej. Jel ti se znoje dlanovi? Ne, čak i ne. Ne su vreći. Pa... Ima jako puno toga. Pa onda se pripremam da smo do 5 popodne ovdje. Studenog. A svaki prijavljeni proizvod mogao je osvojiti 2 nagrade. Jednu po izboru čitateljica koji su svoje favorite birale na Cosmopolitan webu, a drugu po izboru žirija, onog stručnog kojeg čine. Sad smo negdje na pola snimanja, odradili smo super dio, malo sad uzimamo pauzu da malo pojedemo. Kako ti je bilo? Super. Znači, novi vojiteljski tandem se upravo stvorio. Ja mislim da je ovo početak naše nove karijere. Je. Jel da? Je, apsolutno. Koliko smo spontani, koliko imamo super onako fore koje ulete, koliko sve improviziramo, ni da nas halim, ali imat ćete priliku to i pogledati. To su naučene fore sve, pa i ponavljam 8 puta. Nije, ali stvarno,
Imat ćete sve to online pa pogledajte dodjelu. Ali super nam je ovo iskustvo i stvarno dobro funkcioniramo. Ja mislim da ćemo mi s ovim, da je ovo neki početak za možda i neke veće, ozbiljnije projektiće. Vidit ćemo kud nas ovo odvede, a? Vidjet ćemo, gdje nas ovo odvede. Ili ti pjevaš ili sam plešeš? Ma ne, ja se pripremam. Ja sam profesionalac, ja volim se On je štreber, a ja jedem. A da. Veronika, to? I wanna love you like I love you. Never cheat, never lie. Never put no one above you. Gotovi smo, konačno smo gotovi. Sad su negdje 4 sata, 3,5, 4 sata, krenuli smo od 6. Ovako vam to izgleda, presretni smo, odradili smo odličan posao. Sad idem zasluženo negdje jest, pojest dobar ručak i onda se bacam u krevet jer ne mogu više ništa. Iako imam toliko još kampanja za odraditi, ali nema veze. Sretna sam što radim i obožavam ovo. Hvala svima, hvala cijelom timu i možete pogledati zapravo cijelu dodjelu na njihovom webu u opisu ovog videa. Pusa!